anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show, chai ya moto show. Oh yes, kuhana temeroreri wa Jos Kenya Official TV nitoshokeria orege thini wa mitabo ino eria tukorogo tukikuhe mohoro mothe maria marahanika thini wa nenda citu cio kinyaniria na leo tugethina mbere ni ati mundu witwo MWATHI Hinga leo ni akoretwo agethina mbere gutwarithia #JusticeForJeff iria kana gukoro ni hashtag ya guteithia uthuthuria wa uhoro uyu wa mwanake kana nyanake ino iria rakorirwe ikigwa gorofa ya 12 no riu ri thini wa maya ni ati thini wa Facebook ya MWATHI Hinga uria ni mwanikani gothi ni akoretwo kiaririo horo uyu ona ningi agakorwo agicokeria mafans aria marakorwo makiuriria ati kai kuragithia atia mundu witwo Samidoh kaya atararerio horo uyu gwikirikana ati Samidoh ni nephew wa kamwana gaka kare karerikana gata Jeff MWATHI no riu MWATHI Hinga kumana kana gukorwo na Facebook yake kumana na Facebook yake haria ni akoretwo akiuga I have seen a pressure mounting on Samidoh to have him denounce himself over his nephew gruesome murder. Na agashoka kauga atiriri ye mwene ni akoretwo akiuga ati Samidoh ni arafuatirira horo uyu wa kamwana gaka na ningi agakorwo mstari wa mbere kana agakorwo ikihari ya mbere nigetha kuhakikisha ati kamwana gaka ni kona justice kana ni kona haki yake. Koguo ni horo uria ukoretwo mukonde muno ni mundu gwitwo MWATHI Hinga agashoka kauga ati mundu maya mothe ni marafuatirirwo nigetha ukorwo ati ni mona haki ya kamwana gaka gawitwo Jeff MWATHI kana karakorirwo gagite maisha make kana gakorirwo gagikua. Alright, maisha ni marema hanikete thini wa nenda citu cio kinyaniria ndukariganira gukorwo subscribe thini wa channel ino tuonane kahinda kagi gatari karaya.